Во денешно време секој се занимава со вашата работа и тоа навистина не изжива. Ако многу се вртите наназад, тогаш може да го пропуштите тоа што е пред вас. Секогаш верува во утре, подобро утре, дека утре ќе биде нов ден, подобар ден. Имав огромни амплитуди во животот, тешки моменти со кои морав да се борам, како знам и умеам. Таа ќе ви рече, кога се во прашање јавните личности, секогаш луѓето мислат дека тие живеат како во Холивуд, но кога ќе се изгаснат рефлекторите, сите ние живееме еден нормален и обичен живот. Имаме обврски, проблеми, семејство. Се обидувам својот приватен живот да го скријам од очите на јавноста и мислам дека тој ми припаѓа само мене. И покрај ваквите изјави, таа во ова интервју ни ги открива своите размисли на многу приватни теми или подобро теми надвор од професионалниот живот. Можете да ја сакате или да не ја сакате, ама едноставно мора да симнете капа пред бројот на незините хитови, пред незината популарност, пред незината публика, пред цел тој феномен наречен Цеца. Отворено и искрено само за телевизија Нова. Светлана Цеца Ражњатовиќ. Можете ли да направите дистанца вака и од страна да го погледнете својот живот и да речете, убаво е да си Цеца? Jeste, zbog ovih stvari je mnogo ubavo biti Ceca. Svaka profesija ima svoje apsolutne prednosti i ima i mane, ali u ovom slučaju mane mogu da kažem da spadaju pod mizerno i nebitno. Kada doživite ovoliku slavu, kada doživite ovoliku ljubav, kada doživite masovnost u publici i prosto to je za svakog izvođača jedna ogromna satisfakcija, jedna snaga, energija, pokretač, sve najlepše što može da vam se desi i sve pozitivno što možete da dobijete, ja sam dobila kroz svoju karijeru, kroz moju publiku, tako da mogu samo najpozitivnije stvari da govorim o tome. Постои ли некоја личност во вашиот живот на која можете да ја кажете ама баш се, ама без да се застанувате или да помислувате дали таа некогаш ќе кажа некому за некоја ваша тајна? Mislite na prijateljstvo? Pa da vam kažem nešto, ja prvo nisam osoba koja gradi odnose kroz neka instant prijateljstva. Moja prijateljstva traju najmanje 10, a najviše preko 20 godina. Lojalna sam kao prijatelj, lojalnost najviše cenim kao ljudsku osobinu. Jednostavno, tome me je iskustvo naučilo da to tako treba, imati dva lojalna prijatelja, dovoljno vam je za ceo život, da budete sigurni, srećni, zadovoljni. Drugo, da, verujem u prijateljstvo, ja ih negujem, imam prave prijatelje i zaista se trudim da moja sva ta prijateljstva sačuvam. Неколку пати во интервјуа дека многу повеќе или почесто треба сите ние да знаеме да кажеме извини. Колку често? Kako da ne, to je ozbiljna reč u našem rečniku, koja čak i gvozdena vrata zna da otvori. Podržavam reč izvini apsolutno i tako sam i vaspitavala i moju decu, da kada pogrešiš, ljudski je izviniti se i tražiti oproštaj, to nije sramota, nego tu pokazuješ svoju ljudsku veličinu, da znaš i kada pogrešiš, da znaš da tu svoju grešku ispraviš, a isto tako sjajno je kada čovek ima snagu u sebi da može da oprosti. Ако некој може да каже, како вас, например, дека може 48-50 песни да испее, тоа се песни за 2 концерта во кои што има
безброј хитови, тогаш и оние кои што ве сакаат, но и оние кои што може би ве зборуваат или озборуваат, треба да ви симнат капа. Какво е чувството да се знае дека секоја, еве не секоја втора песна ваша која што ќе излезе е апсолутен хит, па може би и секоја? Pa ja ne znam baš precizan broj koliko sam pesama snimila u svojoj karijeri, ali mislim da sam negde oko 140. Ne, to pevam na koncertima velikim. Skoro 50 pesama, zato i ti moji koncerti traju kao na primjer Ušće, gde mi dođe publika iz čitavog regiona, iz čitavog tog dela Balkana gde se sluša naša muzika. Iskreno da vam kažem, fascinantno je to da jedan novinar u Beogradu je radio anketu neku ko ima najviše hitova na Balkanu i ubedljivo sam pobedila i za mene je Šaban Šaulić. Da. I iskreno da vam kažem, jako mi to imponuje jer negde oko, kad su nabrojali šta sve moja publika peva i šta voli, to je negde oko 100 pesama. A to je fascinantan broj. Ako ne i malo više. Da. Кажете ми сега, ако почнеме од почеток, нели 73-та година, сте рекле дека ништо не било случајно и вие сте знаеле уште од 10 години што сакате да бидете кога ќе пораснете, така некако сте рекле во едно интервју. Но дали треба сега во овој период кога се појавуваат инстант звезди да постојат демо снимки кои што ќе ги слуша и оценува некоја музичка комисија? Pa da vam kažem nešto, ja kada sam počinjala, to je 88. godina, 88. godine sam snimila prvi album, a pevam amaterski od svoje 5. godine. Znači, moj prvi nastup je bio 78. godine, pošto sam ja 73. godište. Tako da, jako je teško u vreme stare Jugoslavije bilo da se probijete na estradi i da krenete tim putem, nekim profesionalnim putem. Pogotovo su zazirali od dece s punim pravom, zato što su deca maloletna, ne znaju da rasuđuju, ne mogu sama da rasuđuju jer su i nezrela i nerazvijena mentalno, ni fizički, u svakom smislu. I to je bilo jako, jako teško odlučiti se, mislim, probiti taj led. Ja sam imala tu sreću da me u Crnoj Gori, gde sam imala angažman i pevala na jednoj terasi, da me čuje Mirko Kodić i da prosto to je čovek koji je već bio infiltriran u estradu i visoko pozicioniran i imao i sjajna poznanstva za takve stvari. On je meni obećao tog leta da će 87. da će on okupiti ekipu muzičkih urednika i da ću ja morati da dođem na probno snimanje u Beograd i ako prođem, znači ako se ljudima dopadne to kako ja pevam, radit ćemo album, ako se ljudima ne dopadne, nikom ništa i to je to. Biti ili ne biti. Imala sam tu sreću da me pozovu krajem 87. nešto u zimu, pred Novu godinu i ja sam otišla sa mojim tatom, pošto sam bila naravno maloletna. Mi smo tu radili u nekom privatnom studiju, ja sam otpevala par pesama od mojih koleginica, već afirmisanih i koje su bile velike zvezde. Pozvali su me posle nekih, ja mislim posle neke 2 nedelje i naravno mog oca i rekli su mala je prošla i za malu se radi album i doći ćete za, ne znam, mesec dana kada se sklope sve te pesme. Naravno ja nisam birala te pesme jer sam bila dete. Za mene već bio drugi ljudi ti koji su odgovorni bili su spremali taj materijal. Ja sam snimila taj album za mesec dana, oni su bili fascinirani da sam ja na tom svom albumu čak otpevala i sve back vokale, pratiće vokale, da već ja to znam, tako mlada, sa 14 godina. I spremali su me da se 88. godine u junu pojavim na Ili G kao debitant. Tu pobeđujem kao najuspešniji debitant i sve ostalo je istorija, znate. Ukus opasnosti, trenutak slabosti, u sebi kažem ti izvini. Možda sam želela više od stvarnosti, al to me nevinom ne čini.
dobro sam prošla. Spavao si kada sam došla, moju tajnu neće saznati nikad niko. Ako me pitaš kada sam se vratila, reći ću ti... Ако никогаш Аркан не спушташе никого да се качи на вториот спрат додека вие спиете, покажувајќи како изгледа... Да, како изгледа да се биде принцеза на зрнограшок, така сте рекле еднаш, нели, вечуваше како принцеза. Да, сега кој вечува, кој не дава да се качат на вториот кат? Svi mi ulaze u sobu kad god hoće, otvaraju, ostavljaju otvorena vrata, znači muče me, ulaze Veljko, Anastasija, sestrina deca, ima ih 4, tako da dok je moj pokojni muž bio, ja sam zaista bila princeza na zrnu graška, a sada sam na promaji. Зборувавме за пријателите, но во својот живот се предизвик ви беа и непријателите. Велите, убаво е да ги знае човек и веројатно е поубаво да верува во себе и да продолжи натаму. Ќе продолжите по тој пат, не ви интересираат непријателите? Pa mene to ne zanima. Iskreno da vam kažem, neko ko je, sada da ne govorim o sebi, gledano sa strane, da ne zvučim, opet sam ja, kako da vam kažem, da ne zvučim subjektivno. I neko ko je ostvaren i neko ko je formiran, ko je izgrađen na svim nivoima ličnosti, znači ako je i kroz karijeru dokazan i sve svoje želje ispunio u privatnom životu, otkud znam, u odabiru prijatelja, to jako lepo formira čoveka. Drugo, vi nemate prosto prostora za neku negativnu energiju. Iskreno da vam kažem, ne prija to kada vam neko šalje neku negativnu energiju ili ako ružno govori o vama, ne može to da prija. Ali jednostavno postavite se tako da neki ljudi postoje sa kredibilitetom i neki ljudi apsolutno su nebitni jer svoje frustracije leče na ostvarenim ljudima. A to pokazuju njihovi stavovi, njihove rečenice, jer ta mržnja, iza te mržnje se krije strah, ne krije se hrabrosti. Oni samo strah pokazuju od vas kada govore jako loše o vama i znači da ste im ne trn u oku, nego kolac u oku, što bi rekli kod mene na jugu. I jednostavno nosim se tom mišlju da nije bitno šta se kaže, nego ko je to rekao. Ta osoba mora da mi je bitna, moram da imam emociju za nju da bi mogla da me povredi. Ta osoba mora da bude neko ko ima kredibilitet ili da je više nešto postigao od mene u životu pa da mi drži pridik i da me kritikuje, a ne neko ko je još uvek u jajetu. I nikada iz te ljuske neće izaći. Čak ni pile neće postati. Има ли тука некоја женска интуиција која што те носи? Upravo to, ja sam sa 20 godina prosto znala šta želim i ja sam namenski tražila Marinu i otišla na njena vrata. I rekla, ja bih voljela da vi radite za mene. Ona je rekla, ja tebe godinama čekam i ti ćeš biti najveća zvezda i imam ceo album za tebe. Mislim, to što ona izgovorila, ja sam rekla, daj Bože, ali nisam baš bila toliko samouverena. Uvek postoji ta neka doza rezerve. Ne valja ne biti mnogo samouveren, jer život je vrlo nepredvidiv. Može da vas razočara. Tako da ja uvek nekako malo sve prihvatam s dozom rezerve, ali mi je jako imponovala svaka njena izgovorena reč, rečenica i to je značilo mnogo i za mene i za neku ličnu satisfakciju i za samopouzdanje, jer ja sam bila samo devojčica od 20 godina. Tako da, i to je već sad istorija, sve se već zna, tako da je to zaista bila obostrana ženska intuicija i to je jedno divno prijateljstvo, preko 2 decenije, jedna divna poslovna saradnja i jedna plodonosna poslovna saradnja u kojoj zaista obe uživamo. Ona jednostavno piše antologijske pesme za mene. Ja ih nekako trudim se da ih najbolje moguće i najemotivnije otpevam, jer zaista svaku njenu rečenicu, svaku njenu reč ja razumem i prosto znam šta je htela da kaže i mislim da moja emocija ih samo malo onako ukrasi.